Danas ću da vam pokažem kako možete da namestite da nam se menjaju same wallpaperi ili pozadine na vašem desktopu. Idete desni klik, idete Properties i kliknete ovdje na Desktop Background. I sad tu možete da nađete neki folder gdje se nalaze vaše slike ili da napravite sad folder bilo gdje i da u njega smestite slike koje želite da se menjaju na vašem desktopu. I onda idete ovdje i nađete taj folder gdje ste ga stavili i izaberete. I kad izaberete dobit ćete ovako slike te koje vi želite. I one će možda biti sve ovako čekirane, a ako ne onda ih čekirate vi sami. Tako više slika. I ovdje odaberete brzinu, posle koliko vremena da se menjaju same automatski. Evo recimo na 10 sekundi da vidimo da će se promijeniti. Idete Save Change i čekate, evo vidite, ona se menja sama. I to bi bilo to. Pozdrav.